ҳамкори барномаи назаре ба зиндагӣ толори арӯсии бахт. толори арӯсии бахт воқеъ дар маркази шаҳр фарқкунанда буда интихоби васеъу зебову беҳамтои пироҳани арӯсӣ маҳз дар ин макон мавҷуд аст. духтарони соҳибҷамол мехоҳед дар шаби базми арӯсӣ беназиру фаромӯшнопазир бошед? он гоҳ ба толори арӯсии бахт шитобед. куртаҳои муносиб, зебандаву арзанда барои интихоби васеъу дилхоҳ пешниҳоди шумост. омади бахти худро аз толори бахт ёбед. як одам ҳамина меғун доштагист, як дастархон андохтан гап будагист, лаббайк бува ҷонакам мани чое хӯрид бува ҷонакам гуфтаги гапо будагист. шинид инҷи вебур ман шумоя ба орзуи ҳавас келин кадам дуги як авлоди кимсан хай номаша намегӯ як бисотатонанда ягон идиш пидиш чайнак пиёла гуфтаги гапо ҳастми ахудатон ягон чиз меброридми маводо и ҳамаш чизи ман киди ондосид шумо як унту спальни гарнитур меовардагис як унту басомон мешудагис ихе гапо коротон ҳай мешумонда оилотонанда ё нисми замона ҳамихе шудагӣ ки пеш аз келин хона омданаш аввал чизу чораш хонаш бамедорад фаҳмдида чизу чоратон набуд ман чишмама пӯшта эсинаш бада ду буватон ба гӯед ки чор ишкилатони буд када оварда паттон фаҳмдида мана обрӯмай пеши зоту авлоду ҳаққу ҳамсою ёру дӯстова. ин саҳна аст вале аз ҳаёти воқеист. салом бинандагони азиз, барномаи назаре ба зиндагӣ манзури шумост. агар хушбахтӣ дар чиз бошад ва сабаби моҷарову дилсардиву ҳатто ҷудоӣ гардад, пас оила чӣ гуна устувор мешавад? барномаро тамошо кунед ва худ қазоват намоед. риояи меъёр дар ҳама кор фоидаовар хоҳад буд. аз ҷумла ҳангоми гузаронидани маъракаҳо, махсусан тӯи арӯсиву домодӣ вақтҳои охир харҷи зиёд роҳ дода мешавад. яке аз қисмҳои нигароникунандаи тӯй ин тақдими ҷиҳоз ба арӯс мебошад ки ҳоло берун аз ҳудуди меъёр баромадааст. дар бисёр ҳолат боиси моҷаро гардида то ба пароканда шудани оилаҳо оварда мерасонад. назари коршиносон ва фаъолони ҷомеаро ба мавзӯи имрӯза ҷалб кардем то роҳи ҳалли нофаҳмиҳоро равшан созанд. ҳамин масъала ба назари ман ҳамин ки аввал аст ки дида дониста келин кунад а доро келин кадост ё а камбизоат ме камбизоат бошад алло қадри ҳолаш тонистагиша мекунад барои вай таъна зада барои вай оилаи ҷанг доронда ҷудо кардан ба теғри мебиёд десани охираш таъна оилаш ояндаш сал аку қайноҳоям гапошона доништа зананд фарзанди як киса хона оварда фарзанди худар бо ин донистанаш дар кор одам фарзанди худаш бо ин донистанаш дар кор минеми аку келинам бачи касте хизматата мекунад ҳа гуфта вай ба зулм чи дар кор теғрими ваям охир ба умед омдагӣ даргоҳи тува. шояд ки мо хато мекунем ки хушбахтии фарзандонмона дар анамин либосҳои қиматбаҳо мебинем, дар анамин мебелҳои қиматбаҳо мебинем. пеш аз оне ки ҳар як ин лиҳозҳоя мо харидорӣ мекунем, аввал як бор хуб мешуд ки андеша мекардем ки оё ҳамин чизҳое ки мо ин қадар бо қиматтарин нархҳо харидорӣ мекунем барои фарзандҳои мо хушбахтӣ мебиёрад ё на. занҳои фаъол ки бисёр дар ҷомеа бо ҳама гуна воқеаҳои оилавӣ рӯбарӯ мешаванд, риоя кардани меъёри сарфро зикр намуда бо маслиҳат барпо кардани тӯю маъракаҳоро таъкид мекунанд. 5-6 дар кориша кунанд
Аруко хабу бефойдаи кадаги чидар кор. Бекор исодас амода мондаги мисол гримде. Барои ҳаминам ҳамо падару модаро гап ҳамин ки даркориши кунанд. Якта дутта, якта туфли, якта басношка. А як 5 ё 6 ҳозира замонба курта кунанд шуд. Худо хайрит яд бо ҳамуна пӯшта дарона тарфи худоям ҳами қада кунанд. Мисол тарфи писар дорам 5 та 6 та, тарфи духтар дорам 5 та 6 та. Аин изофа. Ҳа, аин изофа накунанд. Ҳамина пӯшта даронад бо пеш наоборот кара метиянд. вақте ки ҳамин тӯйбарон мешавад либосҳои арӯсу домота имрӯз нишон медиҳанд ин барои ягон кас ягон чӣ манфиат намебиёрад. бигзор ҳаминҳо худаш пӯшад хушбахт бошад эҳсос кунад ки ба чӣ қадар миқдор ба чӣ қадар азобу машаққат ҳар як вай либоса харидорӣ кардагӣ. агар ҳар як шахс худаш хаёл кунад ки ман ҷавоби ҳамин чиза гардонданам дар кор ҳам барои падару модарам ҳам барои хусуру хушдоманам вай бояд ки эҳтиром кардана омӯзад забони хуш дода тавонад якдигарфаҳмӣ бошад дар оила таънаву маломат умуман таънаву маломата бояд ки дар ақлаш ҷо накунад. Маҳалли мова ду оила яктошон духтар бурвардан яктошон келин овард арӯс овардан. Ман ҳаминҷо ман шахсан худам иштирок кардам. рӯзи ҳамин нону қанду тӯи барону мегуфтим ҳар якташ алоҳида мешуд. Не ина ду худоҳо маслиҳат када якҷоя када гузарондим одами кам кадӣ харҷи кам кадӣ меҳмонҳои кам кадӣ ҳамин шуда гузашт. ягон хеле тӯҳфаҳои изофагӣ додигоҳшони сару либосое ки барои арӯз тайёр кардан вайка нишон додигоҳшон не ихе нишон шудагиш не ман ҳамин кадӣ гузарондам ин муҷим як бесари не ором ҳама. вақте ки як чиза мо тӯҳфа мекунем бигзор як чизи ночизам бошад як рӯмолчи ҳам ки бошад вай қабул мекунад мебарад мегузорад як сӯ вай мехоравад меистад вай чиз ва ягон чиз агар зарурият шавад мегирад кор мефармад ё ҷавобан ягон ҷое ки дигар мерад вай гирифта бурда вай ҳадя мекунад. ин аллакай маблағи беҳуда сарф мешавад. зарурият надорад ки мо ҳамо аҳли нишаст ба ҳадя кунем тӯҳфа кунем фақат ба хотири ҳамин фарзандо бошад бас ҳаминам як миқдори муайян каде. падару модари ҳамон духтаранда мисол мебелаш бошад пулаш бошад мебел харида буда метиҳад набошад маҷбур қарз мегирад ҳамида риоя кардан дар кор фаҳмидан дар кор ки ё дута қудом маслиҳат кунанди аку ман мебел будам ба шароитам несту ин басони фардо таъни рӯи духтарам намешад инашам пеш аз ҳар гуфтан таънимин гапое маслиҳат кардан дар кор ҳамин фикрам дурустми ё ну дурустми аку суни пага бемебел омад гуфта ана гуфти таъни рӯ шавад ана суни оила дилхунукӣ мешавад ҷудогӣ ҳаминҷо пайдо мешавад. як чизу чори дурст мебиёраду бо биноҳошон осмонанда бо гавзини хафа мешавад бисотшанда ягон анҷоми дуруст не на як 6 та пиёла 4 та чайнак чӯча бисодагишам небош ҳамонанда падарашанда шароиташ ҳайми вай мебел фалон пул харидан ё неми бо набарад ай мекунанд сабаб чӣ ки ҳамина мекунанд накунанд ҳамина гуфтасегу даври монда якта шифонер буд будагиш мекунанд набудагиш акҷо мекунанд қарз мегирад аз давлат қарз мегирад вай дода метонад наметонад одам имрӯз топаги чӣ шуда наша намедоним ку беҳтар мешуд ки агар дутарафа ҳамина нишаста як маслиҳат карда ҳар чие ки харидорӣ мешавад масалан ба хотири ҳамин хонаи арӯсу домод баробарӣ агар ҳамина агар дар мобайн маблағ гузошта агар ҳамина баробарӣ харидорӣ кунанд шояд ки ҳамин таънаву маломатҳо кам мешавад шояд ки ана ҳамин тӯйҳои мо камхарҷ мешавад. хонаи ремонт мекунад вай дастархон мекунад алла чанд қадам маъракат рӯбенону бо вай ресторан ба тӯи фалон пул якта такҷоиш албатта падару модари вай домоду ваям қаҳиндия ҳа дугонаҷон ту дурустми носми ҳа эсонамо ба сар шуда гифтими ҳа дуруст гӯш кун ҳамин
Kelinan da somon mütüye. Ha Eloyinam kış karamış kunada. Ne tumanın napurs. Yag mahşut kelin kadagim be, yag mahşut. این سیروانس به چیزو چوری خودمه اقلا نگاه نکدگی و چانگو تو پلانگاش به نگاه کده نمیشد باور میکنیم بعضی جایی میبینم که یک خونه دخترش به پسوده میکرد همون یک خودم پسوده اونجا بوده کار میفرمود ستنکو فسان کرده میموند با انی قینای کار میفرمود انی خودش هم کار فرمود آخر اکنام ده آخر همین کارها خطا ده همین کم کگ باشد و با مزه باشد گفتنی گپا های کو کم باشد و کم خرج کنن و هر دو طرفه مصلحت کنن آیندهش به خداشون با کار کند پول یافته میگیرد انا سری قدری چیز به میرسند حاضر یاشا قدری چیز به نمیرسد چون که عرق جبی ریزانده گفتگی نیوه پدر و مادر کدگی وقتی که خداش میکند سنی اکنام میکند نه یک تو پیاله نه یک چایnak نه یک تو ایدیش tavuk هیچی فساندگیش نیبواش Hada do benona kaykadagi budaman dugona. Buddu şudagi çotta anjon köyneşim miman da medanam çizeşe ovat şut. Spalni garnitur şam nestas. Spalni garnitur ösü ve istat. Sandık batçaş nes. Mana medanam ine çekada kelin kada frovadıgi mana medam. ایتونه آوردی میبیل آورده نتونست در دوتا قرباش نمیرسید اسمی پیش از توی پیش از ها گفتن همین مسئولیت مباین بمونن دوتا قداها که مثال به طرفی دختردار گفت که مایلش معقول شما هم باید لیکن شرایط همو میبیل بودن و نیسته همین مسئله چا کنیم مسئولیت همین میبیل برده نمیتونیم قربامون نمیرسد گفتنش همین به مسئولیت کنن هداشون خداها مصلحت کنن که پگر روید سن دخترم تانی رو نمیشد گفته پیششون بمانن اکن دوموت باش میفهمیده که آدم این گفه میفهمد نمیفهمیده که کم به حال دست چیزی در کار من با گفته نگه پا هایده این خیلی باشه در کار نه باید تقدیرش جای نقص بفرادو یک دیر فهمیش شدنش در کار نه هر انسان میفهمد این گفه ده امروز خریداری میکنه چقدر چیزهای قیمتباهایه این بسیار پوشد اگر یک ماه همون لباسهای قیمته میپوشد همون کرتاهای یک ماه یا که 2 ماه میپوشن الکای وای یا خورد میشد یا الکای وای نظرش نمیگیرد میبرن کهنه بازار وی میفروشن امروز موزیدوختی همین لباس ها از خود لباس قیمت دوره های پیش تا یک چیز پوشید کهنه شده تو ندارد نمیخریدم چونکه قدری چیزو چهارو میرسیدم امروز ما با قدری چیزو چهارو نمیرسیم امروز بینید که معلمه جان هر یک ساعت به مود نو شده ایستاده است اگر ما فقط از پسی مود دویم اگر کی ما خوشبختی اویلمای درک میکنیم کی وای خوشبختی ما به دست میبریم همه مبلغ مهنت کرده یافتگی شوهرای ما فقط برای پوشیدن میرسد برای خوردن میرسد دیگر وای آبادی منزل و مکان به ما صرف کرده نمیتونیم Kelini tu молодец. Ve çizu çoruşa bina. Ve boyu bu davlete gişe bin. İnima akla tövberon ba yak çizu durusuna topar mıkınım. Ha xuda dedi ko ve avoli material dodu gişe bin. La miraj mi tsebi dasla mi ve? Rözi kelin salon mi? Dugona tuna on dedi. Ma yakta dasponi tillokada kelin salon ba. Röbin onaş baha. Ma bët se do të gërë? Jak të palacenci licivoj hajko, ma i dhe që. Jo nash bë, jak të rëmëllqi vë, bini pokunak. Kadrima hamimi dëgona, të i vadavang, durni khona lakh. Muamele درست نه. نکنیم که تانی رو طرف خدا تانه میکند مرد ذکر کرد مثال با یا طرف دامادم و طرف کلیم طرف داماد میگد که چیزی کار کردی یک تا توی کردی خلاص دیگه میگد چیزی کیتی درست آوردگی نمیگد همین تانی رو یک دیگر فهمی نیست خود نمایشی چه در کار من خودمش نشون تیم و پگنانی خودش نم چه در کار
тана задан ин фақат аз тарафи масалан хушдома нест, аз тарафи арӯзшаванда ҳам мешавад. масалан вақте ки аз тарафи арӯзшаванда амин катҳои рахти хобе мебиёранд ё ки либосҳои бодабдаба мебиёранд, чизи ночизба якдигара намефаҳманд, аллакай худи арӯзшаванда таъна мекунад ки ина падари ман овардагӣ, ё ки ина модари ман, ё ки бародари ман ина ман ба ҳадя кардагӣ. ин албатта хушдомона бетараф намемонад, вай сахт мерасад барои вай. вақте ки ҳамин тарафи духтар ҳамин либосҳое мебиёрад, мебелҳои қиматбаҳое мебиёранд, ҷавобан ҳамун хушдоманам ҳеҷ нест, як хонаша ба қадри ҳол, ба қадри имконият ҳамун либосҳое кардагӣ. ҳар кас барои фарзандаш пеш када метиҳад, ин давоми ҳаёт ба худошон якҷой кор кунна гиранд бо нас, не ки падару модарам ҳаракат мекунанд, духтарам ба ина кунам ё писарам ба ина кунам гуфта када метиҳанд ҳамиҳо. зарур не бисёр, вай бисёр истода, даже ҳамин баъзе ҳамихе обуф мекунанд ки хуш шуда клияш кӯҷидиам мемонад. бигузор худошон кор када меҳнат када гиранд. туғрими падару модар калон кард, дасташби илмаша додми, хуронду пӯшонми, як сандуқ кит киди буда мемонадми, мондакиша худошон зану шавҳар кор када меҳнат када ҳалол када гиранд, ин бо гап дига буд. ман як оилае медонам, хеле хушбахтона аз тарафи кумитаи маҳаллаи мо нест ва оила. вақте ки ҳамин арӯз када мебиён, келин карда мебиён, баъде ки вай келин мешад, бародараш баён арӯз мебиёранд. вақте ки ҳамин тӯйбарон мешад, бо вуҷуде ки хушдоманаш ҳатто инҷа гуфтанд ки хушдоманаш 11 кавш кардагӣ будасу, модари худаш 15. аммо вақте ки ҳамин тӯйбарони додараш мешад, ҳамон либосе ки вай арӯзшаванда, яъне ки хоҳараш бояд ҳамон тӯйбаронба пӯшида равад, гӯё ки ҳамон ба мувофиқ пойафзол набудааст, харидорӣ кардагӣ набудиянд. шавҳара маҷбур мекунад ки биромада ҳамин либоси манба мутобиқ манба пойафзол харида метӣ. баъд шавҳар мегӯяд ки охир ҳоли як моҳ нашудааст ту оила кардагит ба ту ҳамин қадар пойафзолҳое ки ҳоли ба пот напӯшидагӣ, пот ба гирифтагит не, охир ман чӣ хел биромада модарам ба ту бо пойафзол харидорӣ карда метиҳам. яъне ки ҳамин чиз сабаб шуд ки оилаи ваҳо қариб то ба ҷудогӣ омада расид. охир вай вақте ки ҳамун бигзор ҳамун пойафзол харидорӣ кард, вай ки мепурсад ки ту ҳамин пойафзолта чанд пул бихаридӣ ё ки аз куҷо харидорӣ, ки аҳамият метиҳад барои пойафзоли вай. ба зикри занҳои фаъол сабабҳои баҳсу ҷидол дар оилаҳо гуногунанд. чизу ҷиҳозу умуман молу мулк як тарафи масъала бошад, дигар ин муносибат байни аъзоёни оила мебошад ки нофаҳмиҳоро ба миён меорад. ин партовҳоро ғундор, вагарна ба падарат занг мезанам ки омада туро барад. ба ман ин хел келини худсар лозим не. ҳатто ин кори хушдоманҳо таъна кардан, ҳавай дониста келин ки вай доро набошад, кам бизоат бошад, алло қадри ҳолаш тонистагиша кадко. аку келинам ҳамин шавҳар адар дарёд ё ки қайно якдан гавза данаш ба об гирад, чӣ мистад? ҳар гап назанад. мисол гирем, ҳа хуб шудааст, надонистам, ҳамашам гапи нағз. хуб шудааст, надонистам, дига такрор намешавад, мебахшед, ҳама гапи нағз. келинчикоям ҳам ту гӯяд, сони қайноям дар нашон ба нигоҳ кара гап занам, дониста гап занам. ҳа гуфта зулм накунад бачи касба. гап дар сари ҳамин ки якдигар фаҳми бояд дар оила шавад. ягон хушдоман намехоҳад ки ҳар рӯз хеста сарзаниш кунад. ҳамун келинам фаҳмад, як даҳан гап монда, ман надонистиам, намедонам, вале ман невараҳом ба ҳамин хел насиҳат мекунам ки калонсолсе ки набошад модаротон бояд донитону гапошону гӯш кунтон. дасташон ҳамихе ваҳо ҳастку ки кора аз дасти модарат гир, аз дасти хушдоманат гир, ҳамин ҳаракат када ҳамин кора кунтон, оилави ягон хел ҷанҷол шуданаш мумкин не. ҳамина фаҳмидан дар кора. вақте ки меҳрубонӣ мекунем, албатта чиз ба назар намедамад. ҳамин хел ҳам меҳрубон шуда, ядригошона фаҳмад, ҳеҷ ҷанҷоли оилавӣ шуданаш дар кор не ба фикри ман.
مادر خودش با این داندو همین سرش خم کند و یک تا گپ دوتا نکند ها خوبه داند میبخشید ندانستیم گوید اغلام گلستان барои худаш дароварда метавонад. ҳамин меҳрубониҳои арӯзшаванда ине ки келин метавонад ки хушдоман то ба ҳамин таъна кардан нарасад. камбудиҳои келин ки бисёр мешавад бо болои ин масалан мана ҳамин як либос наовардӣ дигару дигар ҳаминҳо баҳона мешавад ки имрӯз маҷбур мешавад ки хушдоман хезад таъна кунад. сони ҳамин ҳаракат кунанд ҳамин арӯзсоям модарошон ҳам хушдоман чӣ қадар ҳаракат мекунад ки барои ҳамин мустаҳкамшавии оилаи фарзандаш кӯшиш мекунад дар навбати худ ҳам модарҳоям духтарошон насиҳат кунанд ки ҳамин як даҳан гапмон ҳеҷ гап не پیرانسالگی خواهید که خور نشید فرزند نقص تربیه میکنید نقص تربیه نکردگی آدم انمون خور شدگی پدر و مادر همین دوره پیرانسالگیش انمون پدر و مادر خور میشد که فرزند نقص تربیه نکنه دگر گپ پدر و مادر امین و ایده البته نتون بودگی تربیه تا کلان شده تولد کرده و یا کلان کرده نتونه نقص تربیه کنید خور میشید همون دختران تربیهش نقص باشد و خوشدامن بیام خدا انصاف دید şöyle. Hayır bu da Cörebek Muradov budagiz. Örümbek Hamdamov budagiz. Gucoş nas. Çıkar pokada. Yakta barkı 3 saat sovak mi? O tez odam dasta mi cumandagi. Vakti degu tavuk şudagi kelin. Gucoş şure pokada. Gucoş. Nayak mehrubani, nayak zaboni خوش باشد. ویجر و زبان یا بر حق خوب بوجان مالش دیگر تکرار نمیشد همیشه گپا های میشمانده یا همیشه تربیت داده که میشمانده دو بتا رید اپی دیگو تا اخشوی تست است حاضر نه خوب شده است بوجان همین من هم آدم کن امانم مادر کلین یک پگروس کدی السلام علیکم بوجان ناز خورافته خیستید می یک زبانی خوش بودگیست یک معامله خوش بودگیست من هم زبانی خوشم های گپی ها خوب بزنن همون چیزو چاری نبودگیش به من چشمه نمیکشم همون چیزی نبودگیشم خودم گرام میتیم خوشبختی زبانی نحسد زبانی شیری نده همین لب بای گود و همین بوجان گود همین جانه که من هم میدیم کاری کنیم که همین خرسک از دو طرف شود хушбахтӣ ҳар як инсон дасти худашанд забони худашанда забони худаш метавонад ҳам хушбахт кунаду ҳам бадбахт кунад аввал он ки сухани хуш дода тавонад як меҳрубонӣ дода тавонад дили ҳамон аҳли оилаи ба даст оварда тавонад агар ҳеҷ корам ки натавонад сухани хуш рафтори хуш гуфтори хуш дошта бошад ҳамин нокардаҳошам хушдоман як беҳтарин қабул мекунад бо шунидани калимаи тӯй дар назари чӣ хурду чӣ бузург маросими хурсандӣ тасвир меёбад аммо харчҳои беҳудаи имрӯза соҳибони маъракаро ба ҳарос гирифтор мекунад дилгиру ғамгин ҳам мешаванд албатта ба ҳолатҳои ногувор оварда мерасонад баъд аз тӯй бошад ҷанҷолҳои бемавқеъ боиси барҳам хӯрдани оилаҳои ҷавон мегардад аз рӯи қонун ва талабот амал кардан дар ҳама ҳолати зиндагӣ ин ба фоидаи кор хоҳад буд пас интихоб аз худи ҳар як шахс вобаста аст азоб кади фарзандҳои ба камол мерасонем барои вайҳо чӣ қадар орзуи ҳавас мекунем вайҳои хӯронидан пӯшонидан барои рост тарбия кардан луқмаи ҳалол додан як ба хотири худаш номи мувофиқ гузоштан ин аллакай як хизмати бузурги падару модар аст дигар вақте ки оиладор кардан як бор мо андеша кунем ки ҳамин хушбахтии фарзанди ман дар чӣ бошад
نه اینکه در چیز و چاره و مال دنیا باشه. با امید که این کرمه بیان حاضر همه چیز قیمتی توی کدن آسان نه سونی من این راهبری دولتم و رحمت که آیدی تنظیم بروادن برای خدا مفایده برای خرج بیفایده چی در کار بکار خدا میبرد می ندار نمیشه قصدار شده میموند آدم همین برای بهبودی مردم برای مبلغ اضافگی صرف نکردن هستن اویلایی که بسیار خوشنود میشن خوشدومان‌های هم هستن بعضا آمده دعوت میکنن که رویتون من نمیخواهم که طرفی خدای من مثلا توفاهای با دبدبه آورده پگه و بعد توی گذشتن زیق شده بیمار شده مبلغش چخیل صاف کردن به حیران و سرسان و سرگردان نشود اول است که دیده دانسته و کلین کند دورو کلین کداست یا کم بیزاعت می کم بیزاعت باشد الا قدر حالش تانستگیش میکند برای وای تانه زده برای وای اویلی جنگ دارونده جدا کدن به تیغری میبیاد دستن آخرش تانه اویلش آیندهش سال اکو قیناهایم گپاشون دانشته زنن فرزند یکس خانه آورده فرزند خودت با این دانستنش در کار آدم فرزند خودش با این دانستنش در کار می نمی اکو کلینم بچه کسته خدمتت میکند ها گفته وای با ظلم چی در کار تیغری می وای هم آخر با امید آمدگی درگاهی تو من از هر مادران خواهش میکنم که برای تنجی اویله فرزنداشون برای خوشبختی فرزنداشون چیز و چاره و مال دنیای پیش بنمونن نصیحتی خودشون نمونن پندشون در پیش مونن هر هفته ای که وای یک بار مهمان خانه پدر و مادر میشد برای وای دعا دیهن گویان که تو دلی همه به دست آورد تو چقدر که از دستت میبود خدمت وهای کن پیش از همه روی خوش داده تمام وقتی که از خانه‌ات میبروی یک بهترین سخنای به زبانت بیار این است خوشبختی و سالمی اویله قد همین قدر کار میکنم بور میکنم با کنده با نمیتونی با نشد با افلاس با بیچیز با بیچار میگن ایستا Tinci mi? Kınıncı şinitçi. Güzel bir hafta siz sun kıçtanı, kurt kıçtanı kıbdı. گوش کنید وجه امین نصیحتی شما من پر شدم چیه که کاری که نکنم تو این خیل نکن وای خیل نکن تو پول و مال نداری مادرت هیچی نآورد این نکرد وای نکرد او میمونید می زندگی کردم یا نمی Maksadi gap. من میبرم Mibravit? Ma şmoya ba osoni kelin kadagimni. Fahmami? Kani şippas kada خونتون بدارای چی؟ خیلی گفتاسیا. خواهید نخواهید من میروم Ökeli. Ma şmo vagavdosya. Bu raftan ba a ostoni ma bromdan ba gaçta darondan açnis. Fahmdid mi? حالم سری وقت اوی کده گپ زنید درایت خانتان به گوش کنید وجه امین سخنهای شمایه تیلاد نیست بی جهاز بی چیز و چاره هیچی نداری وای نداری این نداری گفتنتانه بیزار شدم خواهیدم نخواهید من میروم از اینجا من از بختم دست میکشم Hökeli hazır istiyor بختشان دست میکشیدم من اینوی با آسانی کلین که داندگی الو سید جان زنات عروس کده برای بختشان دست کشیدیم گپی من و یوی بیزار کده سید جان من یگا اشکون گپی خونوک زدگیم نه من همین نخ شود زندگیاتون نخ شود تین شود گفته گازدگی زبان چه برآوردگی کلینی تو ها راست که کلینت استانی من برآمد می چپه دراندنش نه فهمیدی می بچه من باشی از آنت دست میکشی خیر از بختم دست کشته مگه
бинандагони азиз, воқеан дар бисёр ҳолат оилаҳоро кӯтоҳфикрӣ вайрон мекунад. Аммо набояд фаромӯш кард, ки бо харидану ҷамъ овардани чизи зиёд хушбахтӣ муяссар намегардад. бигзор ҳар як оила на бо чиз, балки бо меҳру муҳаббату садоқат бунёд гардад. хоҳони он ҳастем, ки назари ҳар як шахс ба зиндагӣ гуворову созанда бошад. назари хайрхоҳи худро ба наҷобат ва зебогии зиндагӣ дӯзед. хайр. ҳамкори барномаи назаре ба зиндагӣ толори арӯсии бахт. толори арӯсии бахт воқеъ дар маркази шаҳр фарқкунанда буда, интихоби васеъу зебову беҳамтои пироҳани арӯсӣ маҳз дар ин макон мавҷуд аст. духтарони соҳибҷамол, мехоҳед дар шаби базми арӯсӣ беназиру фаромӯшнопазир бошед? Он гоҳ ба толори арӯсии бахт шитобед. куртаҳои муносиб, зебандаву арзанда барои интихоби васеъу дилхоҳ пешниҳоди шумост. омади бахти худро аз толори бахт ёбед.